Means. Okay. Financial accounting. Okay. Cost accounting. Business management. Okay. And accounts and I say be elective maths. Oh, okay. Nti no na chemumu. Nti wo business saying. Mo business 1. Oh, okay. Nti business 2 for no. E no mo de no mo use wo ye elective maths and accounts. Accounts ti business 2 for na ye elective maths. Pachai. Oh, okay. Elective maths na heading to when choose when boy. Nti wo ya ade wo class. Me ya ade ba. What so be saying? Me ya ade ba. Me am in the last me so a we shemfimfim ho. Pachai. What did we learn yesterday? Mo na mo di as we si utrasi bi as wonte de teacher ni ne ka no. Sir. We are stubborn for school and now you good boy. You're a good boy. Me he otiri hu ne o color ya o pink lip yi dia. Tumuze onye da nye good nso anya bad. We shemfimfim ho anamba. Anyway, that was just by the way. Ewie dey na do ato ame wa ha. Pacho ewie we dey boko. Me mama e papa osi dan. E dan ba ko 15 rooms. Na 15 rooms no. O mane me mama miensa. E no mama so me mama mienu. Nti me mama no owo me na no wuye. Nti owo me no wuye na ompa me papa free o say mpapa ne be wale ye nti onko ana mo sesem pa ne yoma no gu abonten 22 years ni me ankasa na me ye adwuma ehwe mo ho eriko school mpapa so manya kakra na odi abo ame na abrewa na me ne tisisi an so ono so aye mle mpapa so efri dan so aba be hwe fom na mba me wo fa ho se ofa kofi me pa cho sisi an baby school no me duru no emu aye de ama me final year miniska bia o baby a me sero se dan no de ba ko pene wo ho no na so de be ma me de han de akọ school na kamepe o ka che me se debi e dan ne da ho ba de chi na me ba no de ama ne ba ama ne ba tim So nti me ko ho bia na ne mba no pese o mo ne me ko na person mbo person mbo ade okọ we ya kodi o matema na oh debi me ko ho no ma me de bia ma se ma me de ko en se me nka se me ne mo fa ne be che fie nim but me ma me de e wo ho no me sire no fa ma me na me fa ko school no ensa sisi de me ni bibia me de be ko se me ko school we bia mbo bia ni be bia ba maka mo fa no o se da anam se me de ba no make bia ma me no ensa school no registration ko mo ye kura me nya bi because of say manye bi nti no bie wa no kasa kese ase u besu ana be ma nsu nti bie wa no kasa kese registration mo starting da be na be end da be almost me free class or no mo say e be end in France Monday we no mo de papers ne be ko Accra and Monday and next week Monday like I say Monday we ba say in case almost say me discover there on be register me ba scan no kan so 1000 me so sisi am gina say me ka say me ko ye adwuma anya 1000 na sa ko school me ko no ma kire wi ntina me ka me ba mo ofa no na mbeka ma asem ni na e kire no ba still na mo ofa no we ni ama me okay ebrebe na wo hu se wo ma me wo dan e wo fie ho na wo na na esi dan a wo ma me wo 2 rooms wo fie ho pacho tamana miswan na me na bi wo ho na ni efra me me no na ni efla nti ono no na ya na de bi o ka chem se o wali soja ni bi ana ni soja ni na wo me mame na edan ne si bi sei ana me koe na me ko bisa sa na yampa na sa bre no na wo ne wo nana no na mote he pacho ne eti ono no me na nana ne ni efla ne papa efie okay enti wo nana no ne papa ne si dan no de bi o me mame papa ne si dan wo mame papa soja ni no ono ne si dan no pacho me na bema no wo na bema no pacho ono ne si dan no dan na we he pacho anraga junction he ya pacho anraga sisi anraga sisenchi eno we he ewo bom so ha sa ha ya naga sem na wo okay enti no na motifie ho wo nana fie ho no
na mote wo ne nana na mote fie ho ana se wo nana ni tuye na mote baabi me nana ni tuye because of say me ma me ni wuye no obi enu obe hande and then time misua afena misumi nyini ame de meba nti me papa na mbebisa say dada say ni say na me nana aka kire me na yampa na asema papa na ka kire me ni say fie no ho asem nko ade a ono nko because of say me mo fa ni so obekunu asem so mo fa no saka kire me ni say ade a me ma me try so obeji a wowu no na me pese me gide a meji ama ya hwe ne ba no so ka kire me say waje nti me am ye be ma say me ma me ni nya den enje me de emfa nko school a me ntena ho sana ne ba ne ka kire me o di science a o ma me free me patcho 2 years o di 2 years patcho enti se ya ye japade a yetimi ka so ye wo to so se akura ni ma me die ni ana ne wo ma me ni nua mo ye sei patcho ni nua bia ni nua ne wo fa no mo fa no nko a na wo ma me nso wo mo sei me nko a wo nko a enti wo fa na de enti no se edan no wo mfa mma wo ana se wo mfa mma rent no ana se ono kra wo mboa ma wo nko school o se misua ana ejapade no so mo nche okay enti mami o ka sa misumi ndi we chinde misumi nka se enche misiba ko na misiro se fama me nanka me han na me fa nko school no na sisi anu me ni bibia wo no ona wo so de bibire nso wo de ndan na ma wo ba ama makofo omukunufo na ba betina dan ni enti adan no wan kan kire wo fa ne so omboa wo school hwem na wo predan mpacho maka kire no me nko school ma me nkan enko no nka ma nka se o ko bi mpacho de 50 cedi we na sesi de bia oniska me nko be fleme otimi ka kire me se me so papa wo ho me nko papa ho me ma me man pressure enti wona na we pacho me nana no de ne ne ya no we free pacho enti apart from wo fa no panyimu ben ne wo efie ho biem pacho abusua mu ho no ma otimi ka wa asem kire no no me ma me side mo fa ba kubu ono efe no anabo David Zomelo oye assemblyman oye MP na o preba wenya pacho nti wo pre na wenya kro na bo ndie da so pacho sani eye no ofa assemblyman no ko pre no wenya ono bo ndie kia ne kia da so nti on de wa fatag no ono abo Zomelo mo ye denfo pacho me ahunani mo ye ahunafo okay enti wo fa no se denti na ne wo fa ase ba akopɛ wo so ma me wo ba akopɛ pacha eno ode wa anka ode wa kan wo fa ma ho adenti na wo fa no hwe wo ye stubborn ana pacho debi onya stubborn pacho debi pacho nti adenti na wo fa wo mfiu ono asema ono no kan se mi misua se me handle japade ana me so me nka se me no be che japade ni mana se even po me ba nche na ka 10 million na se o de 5 million kwa na de mama na 3 million kula na se me jinko school na ka me so me say yes na so ma me fiti 2002 up to date in 1000 kula o sa dan ho enti when na ahwa wa ababe sisi semra me ma me nua o ma me nua ai wona na ketwa na wona na panyi ono epeni o epeni sin wona na we free mu pacha ono na ahwe wa pacha na o papa we papa so ba ono so discover nti na o papa nti se wanyini 22 years de wanyini sebi eye me ma na metene nchen sebi onwo bada nti enam sa na me ma me wu sa ni pacha nti na ma me detina nchen se ni o hwe o hwede o hwe me ba sisi ano baby a weduru no ma me odadem sisi akura wa emle anti ma papa nto aso papa so efi chance dan so abehwe fom ado ye da adwuma pacha carpenter na wanyina atwede no so yi ana atwede no buwi roofing de omu nyina atwede so ti ende power ende power na power ndi uzise ontimi nya adwuma debi tena asidi ehihim ho ade na ohihim ho asa ontimi ntena faako achewa na me ka achewa unim wati ase ade na achew
what the American as it? Oh, Shamani, the American one, the Asia. Acho. Tiachuana. Send me against the Maybe against them it's a line as Achuana. Achua, a bishop bag. Mamma, I'm more back pass. More back pass out to the American as it. But we Cuba. Oh, we Cuba. A drew baby, na me can dear, but because of saying I mean your boy for behind it. Say, Cassame can get to phone a boy, mammy to call GHS, a call SHS, because get to on me call no more to Miss Mammy. No, the Marco Jumano, Chiama Canamaniaca cried. A Juma Bay. Get to the own say, be a mason, be a carpenter, be a Tyler, be a auntie. There baby, I acquire. To a mudu que Juma. Say be a young conquer ties, young to ties, young quay mason, young coaching block. I'm a boy and cacanca, so I Ntiba dise mabehun seni na afaso eni so ambo am ntama. Sani nko mo bo asan ka obetimi ni omo akwa adwuma bra wonye line no. Oh, there be omo so no. Woni omo am kwan de a. Ntimi kase line no. Sa. Si am pese me ku school na me behwe me nana no. Nti when was the last time a line e bi fam? Oh, e ko be 4 months ni ko am. E na wasa kira. Ni ja ye den. Edin. Ase o hinhim o. Edin. Edin on. Nti wo kire me, wo de no wo pese wo jai kra no. Eniema ben na na eye o, san na wo ho si ye o. Oh. One ma like wo pese o ye den. O sa ko. Ba so shon so nkwa dia. Wonko. Wonko school ntem wo hu. Ana amwa ni ntia. Because 22 die. Ese nko awie kra wo university. Ebi kura 22 ebi kura wie university ba me hwa wo fo so wo pese wo ye bibi ma ho daache ntu pese unyini a pese o ye den wo wie school a pese o ye den na kaza na pese me sound engineer na sound engineer na ye business ana omo ye business then o ye business o wo pese o ye tubani beat Unim tubani music. Wonti ni din. Nti sound engineer be na pesa oye so no. Emoji. Emoji. Sa. Tubani ti akire ya be se tubani no de wa ko studio akire wa adwuma no pesa oye emoji. Emoji so in Nigeria ni ana oye Ghana ni on. Oh okay. Meka so oye yi o. Me no do yi die. Mpa oye Ghana ni. Any I just am do ko stone boy no do ko ho. Atima. Nana wa fa ne se den. Ofra no akati no. Na say okay, mo be free no. Because abrantie in fact eniema we nyina na ema ye youth na say ye ma no ye mamrantie no bebre na ye niema nsem fata wo street no so. What I say because twa na ema na se nyame amfa kwan mu na obi direct na ni fa baabi a wote wo no watwen se kan abesi wo so ana odi tuo ana odi ade abehwe utrim enso wo pepa ne se obekọ school no wo pepa ne se obesua ade obewie school ababe ono abede ne ho ono abehwe ne ho bi kwa brantie se o ya akwala boni bi a onko mesi na adwuma What you say? Nti uniform wo school no aba na say e dey nti na hye uniform bai school mu hono no sisi ano unse enam sa disem be ye adwuma ansa na menye ska ko nti omo si menye stable nti no omo ka se me be fe me parents mbra nti ya pam se be fro parents bra nti no because of say me ko e no me ko fiti form 1 bi am be sra me da me twa bibia school mu da ade free SHS but because of say PTA meeting ne rake bi ne omoni ade bi nyoma bi e omoni sa nyoma nyina onfa nko me da bi me go school kwa me de galilo nka ba ku na ku any sugar ade e won eno de me am ko SSA
enti se wanye we ya se wanye woni getofo na anya adwuma ben biem na ya wota ye de support ho school adwuma me ndi se bia me ko school ma ekromo no so no omo so omo ni ji adon ho ne mesin adwuma ni te bi won obi ti me ka se bia nde onko class a be so no mu no onko don ne burofo na wape kakra ma mesin sa na me de kakra enti wo ye border na wo ye day na ye border na we dwane akodo na makoye adwuma ensa eno so nti na mo si menye stable school mu nti be from ma bra sa ti se hwan na akọ friend aba pacho na nti na mabase ni na mo ti o de me ko na mini wa chi sa o maami ana me kura mini baba ma o maami so wo ho no kura pe baba ma ni bi nti ye ni wa chi sa o maami ni ye mfa nko school mu ho kama ni beje pa sa wa hu ye do be ko ye ni etiefu nyina ye be boa o ye do be ko papa ji ana ya nko ye ni na chi oh ye be ko because many agye no ho yeah many agye no ho say abrantie te say empempi ni ye ntan hu ne sa ka weni obai wa dress decent nso yeah what you say ni nika ye na ne kotodwe ka obi anka yo nigga lady na asila ben but obai ye otimu say wa comport no wa dress kama wa ye decent yeah eno ote hanum say yeah utin na afu utin medi wachi akosku mu aise wakoyi utin no ti esi for ma me do be kwa kwama baba bi wachi ha na wayi pacho mate na nabila na ye wie ya ye wakoyi ni ti no because many age wo ho because 22 still na wo force na papa ni nwia papa no so no etogoni o papa e no ne family bi eni asi ono kwa no so aba se obebobla na unse sa cases ye ba agunaga junction fo na I don't know mini emza agunafo na chichire ho no hu akwa togofo carpenter fo ni we no menje ma no nsi boni o me kire se agunaga junction case bia ba ha no ma se togofo papa fo no ta free togo ana ma me fo no eta free togo bia no ne asantini bia ba be o ma me asantini ono nso ya anwonani ye and I got to understand say togofo no esunu togofo na esunu anwonafo I say wote paga na wo twempna wo Burkina it's just a walking distance o border na no phone it's just a walking distance inti nipa ne tra border ni wura kro no benyem ode a onya kodom a wonhu ni biem ana pegi me bo ase mukuro mo sa na eti aflawoni togo border na no wa ultimate de safe atade many age wo ho oye young boy a chese obi ti sa o wa bomodin adwa for so ho a to form 3 why are dear na teachers wo no muni mo how teachers for me come how chiromo ba on say omo mu hu ni say minam hono ma mu ni say bia we a bad boy de make no mu njinde enti wo ya sure say ye di wachi ko school mu ye nya wo hu complain apart from say wontina school mu o girls yes saying wo campus mini girl bia campus enti wo ya virgin me a virgin hey papa we o testing officer so fun so net ho no papa di ono obetimi ahwe won so no mu nyina wo ya virgin ba akupe bi andi why ba akupe bi da se mi nwa be 22 years wanyini what ya se nya abrabo anka 22 years minim 22 years ni bia wa ware kura obi nso wawo wo ya oba anka wanyini o ka wawo na me wo the age of 23 until 22 years na menyim what ya se me wo ohima na me di 23 years and why ya ba akubi andi kaza kasi fan boy mama e bi die ba why bi no ya akwala na no e panyi no yo ko ese chess one for ne dey na ese chess one na ukote ho because na me dancer we a dancer allo dania na say allo majwa allo majwa na champion runi
And I dance God. O sa de hin bi. Oh, me say Afrobeat dey. O sa Afrobeat. Sa nti asana na oba no na ba ya na wo na wo. Oh, na ne bai. So ya down. Sa na Papa J, you know, sa nyoma we nyina na ma boys yi. Obehia obi no nam what you say? Because brantie the wo nani asi abre adesua ho no. Menya sure say onya somufo nkwasa ala we kura nko beye. What you say? Enko wanye. Si say pa den na opese e frɛ wo fa ne ka kire. Na wo fa no ye sure say e frɛ no kro be fa. Because your friend na wo ka tie. Oti say aha ye kasa frɛ kuma FM na no de brand to blacklist. Wa blacklist no. Eh me offer di blog. Offer di blog ano pay. Wa blacklist no. Na say de ye kan nya de obetie. Because kenye se obi kura be ka kire ne se hwe wo fa ase. Se wo ye se wonye. Ese se wo hwe no. Because ya adeso ma ebusua no oyeye ma ebusua no. Wo fa ase wa sa na nke se okọ British Got Talent anka wo fa yi. Nko na wa be di anim wo fa ase no no ne ntoma de ka che nkure. Enti ade nti na ya yen support nkwala no. Papa je mama mambrem na. Queen Sabi. Brem na me be ya asem a working. 22 di oye mi nua be ma. Mama ho ayefe. So ba. Mama Obapa. O be ya asem a working. Ni din de say. Clifford. Hey, ni din de. Person e crachi ni. Ope so ye sound engineer. Oh. Ya ni mo ya wo. Okasa maye din ya ni mo ya. Yenhwe se ne akolai opeso obobra. Na onya kamafo. Onya boafo. Na sebi eya na nipa minim de ajapade ye. Se ye de bibi gya wo maame. Na wani ankaso me yeso se maame no kra no wanya fie ho ankofada. Se mitie ne wo fa no ne ye no a wa fa fie no wa capture ho. Enti abaye woni ne madia. Okay. Abaye oni ne madia ahomete. Eseso hu akola yi mobo. Ba ko pe so aden ne ye adufuru pe wo wiase. Akola ba ko pa nyamede na kyam wonim ne daache. Akola bi a wono mpo na eba be hye wo daache. Na wudi nani sei. Wonim wanim o da bia me kasa asem no. Se nipa wonim wanim enti wo ho esese bu hye pa. Ebi e kina wo ba no kra wani da no so no. Ya boa nkrofo ma da bia firi se bia wo ba na ye o se watete no ama. Tirimudenti o mehwew. Na emom awiemfu akola bia na wo boaboa na nketenkete no. Ono ene beba abeboa wo. O maami wa firi wiase. Na na firi wiase. Ena de minim ni se nka ejaba ne wunua. Ejaba se ye ka wunua ka wo papa ba. Okay. Ene ye wunua firi se mo ena papa ne tu kosua. Wode mo ba wiase nti mo ye mo kura de te se se maame kura de otimi firi aware ase no akwawo foforo na maye manfra but wo papa ba de mo ye mojape no achese aden na wuntimi mo ne ba kole wo to ye wo ba wunua ba e na awo no wo ye wo ba prekope se sika mpo minim se ne sika ho de bia ye ke wo no susu nyo obi a ye fra susu a wo fa ko no otisa Akoma FM no ana wa blacklist wo fa wa she na ensem akola ka ye mfa so ya akola bone na bi kro no wa ko ofie tie ye no mosem ye mebo ye meyohwe ye de ye na atuye no wa hwe wo adan na ma ye kwan e ma ye mfa ye ntu ye se akola no di private no nya de a wo hia no na edan ba ko ede na be ye wo e kira wo yare da ho a wo ba betem no
obetumi abehyew wo sika but wo beka nkola ne mienu abom wo kan nkola ne mienu bom a eti kuro nkwa agina wo kan nkola ne mienu bom a eti kuro nkwa agina sabi on beki ko muti apam ho ama wo da ho no o matimi ahyew na wo yi ba ko totwini akola e won fa he with call tunes ring is 50 pesos for 30 days. The number you called has not answered. Please call back later. Oh, about your call, no? Or say try for. Yeah, we are Nsem. We are Samo. Obaya, a more ya papa. I could wear shakra and rock than a crumb for. Because a more ya. A bay day and akulay. Obi mfano no training no na so obi beto aduane ama na didia se ne nipa no de obeka bi obeye eno no wan hwe ya ba bia behu akola igina bre no na obi ara ho samai ba de yen ha no hwe se papa free soro ebi anko obeye ne carpenter kakran adi ahwe na de hwe papa da brem hu akola ne mobo. What do you expect? Inti akola we wonya na bra boden. Mami mi sa akola na say o papa ware foforo. Patron. Wa wo bia kan ho. Nti wa de no hwe sa wunua mo. Ana o papa nso apo bra ma. Oh there be. Papa de sisi kwa offer na metimi na kasa sisi kwa ba. No ba ya o ba foforo ba na ware ya se no no me he oba. Ade o ntela na se ya da. Mama say no de nka. Anti mi nya ne ma ho. Say papa ne da ho. Minim se ni sisi mo abu na mi bisa se se me o ne step mother no so ne ba ya father Christmas wonye mama ase oni mo mo too much. Yes wono oba na ware ase wo sisi mo abu me no ama ka credit wo sa akofa ba betom so ye nya ne sa na ebi nso ana maame ni chefa wo fie ni mu enti nka ye nya papa no so anka ebeboa me ana papa fie de o nya chefa sei me maame fie ashta o papa fie kakraka wo wuye enye obi na ka chem se wo na adi ade wa wote dan nim kura no nim se media ho ka e wo sam kokwen ho me time so a e wo sam kokwen ho mama hu se ye hwe ne se akwala yo se odi 2 years na ne maame free ma enti ne ye hwe ne se all this while na kura no enni fie ho want na fie ho enti na bia well no kura ye ma na wo fei a chese ne maame ni free mu ndi ne maame ne nka ho tetefo de nana minyi ntumu da so hwe ya tetefo dan kromusi ye be tirimu den pa pesa minyi kanfo ne aba okay tete papa ni sidan a odwene abusua ho okay tete na okwa ashta obenya efi a eye rooms nko a 40 no wa se nya patom wanya patom ene dan ketua bi kura ya na obi frɛ kura se bo no so time twoko ho what I say ye bay mum na ye de pesami nkumi nya edan bia wo ne veranda me ne me ma me mo obi ma hobi but sa fie na wo kan me nyini se wo de ye na obi ani fie so tie na sem ka awo nhyɛ ni wo mo o si 15 rooms ana me na de ya mama me ni bi 15 rooms wo wo odo a 15 rooms kai wunua no na ye ma ne ba o se ma no 1 room no fama rent ana me kan se wo de ya mama me no na onua donti ene wo ya wo ba ko ya wo ba ne so ba ko pe enua ba ebiem wo de kwan wo be ya wo je 15 ama na se wo kra ma akola ne mobra wo cause wo hu sem de ma ha ya majim 4 wa wo 4 wa mo bia dan na se o mo obi adan no no kra ka ho a enu ye 5 rooms aka 10 rooms ana wo didi ho eno de ne wo ton eno de ya frɛ ne ye ton eso ya no age sharp Queen Sabi ase oni mo mu too much say awunya de ne ye gigya ye bi tutu baby ase wani na ahoso na obi da so o frɛ wa no age wo kakra wa sharp so but obi ewu
se metue na bi anka menua machiri bai se nyame fa nkwa chichi na me hu nipa bi a edan no na wawu kura na enya ninua kan ne me maame na ebia me maame kura tete no e no waka yeso a wo ma ne dan a na aye den na wa wu chocho mucho wan kasa wu chocho mucho wo ma no dan ba kwala oto wo man singri we be pra wa na e be ai we are the man rent asen ya e meme bi ye tiri modern dodo no no ade wansi bi ono o ma fa no nsi bi Debbie on see na ye jani 15 rooms na me dan ban bi ai wakon sam ye no de no me no didi nanso obi wo ho a enye wonko bible kra se fa nipa japade ye den emma no akola wo difie ni mu tentema wonye one room no kra wo pa no wo sebe 6 rooms na de oye beementi fa 9 no tie for ye pa ye ho modina se ye nsa beka ne wo fa no na nka ye tie ono nso ne side of the story because akwala na e ka na asem panyimu no de ye nte ne side what ya se obekom kura na ne maame no kura na oya abawa onye ni nwia what ya se nti nko ono nso mechirem nti na de bia na ye pese ye te de o ka ho na asem be pese mbisa abranti ebra wo nyini no na atai ko fa ne nchen ya na no su bi ka ho me dem se kan twa anya de bia me nyini no na omo ka kire me. Price of the current call tunes ring is for 30 days. This time. Hello, good afternoon, Ofa. Afternoon. Ofa Kofi number chon what to say? No, no, sir. Me ho ye pa. Ofa me wo Akoma FM me ho na make us free wie. Hello, Ofa Kofi. Hello, me. Pacho, wo fa se Clifford. Wo fa se Clifford. Clifford. Airport. Kwabna tete. Clifford kwabna tete. Wada uma ose ne maame enua bema ne wona edan bi ne maame de nka opedi ama ahan na nka odi akwa registration wo school na sese nka obetimi aboa no ama na ye ne registration efiso mu close line no be wie school form 3 no ne wa ka sentiase enya adwuma nka wada ma ye ndwa anto a na nka boa no maye enu enti na mafre wa wie yi me pato se me ba ha no pai o mpacho mante okay me pacho mante de okan ye no say me say what do you call you friend what did you are you a friend your friend bank no come bank ma ho what do you call him nti wamba nti mi batie na sadin ko be fofo ofa na mpacho ode wo akwa de wo akwa asem ni mu nchiremu potin ne sen eden tia me pacho no wati no wana me pacho an oti ha sesi e owo be bi odi ko first wana me pacho da bi owo akwa sesi e owo asukwa sesi e ma papa ma me pacho pio sa mi ofa sen we akwara boni o so odi ko be da koto won wamba o so atari ko be before fia ma mi patopio ta ko we so abati hanuma ya ba si ofiamu because what you ko to honu wamba na atari ko be before mu ka chatani ato ndo ko si pia kwa bi me pacho asem no etese ni papa chasi me ko school anya mi ofa no fiamu ni papa no fiamu ni ko school me pacho wunua ba ne papa na ne maame no wunua ba no me pacho wunua ba no wunua ba keto ana panyin no ofa mpacho mi bisa se ne maame no ye wunua ba panyin ana sa keto a
Hello. Hello. Offer coffee. Offer coffee. Hello, offer coffee. Offer coffee. Hello. Is a network ninye. Hello, offer coffee. Is a network ninye nti. Producer sa afasa we ya kwalabo na eden nti na ode ne call legal aid na o ma frɛ ho na wanko. Pacho. Kasagu mic ni. Pacho yakoho 3 times. Sa 3 times ni na yakwa on bizan say sisi ani nuane memame ane. Sisi adebe no be ya mama ko school no. Osinto no ni bibia wo ho no. O so de bia yakwa no mo share 12 time date. Me so ose me ko school ni tena me de aba ha si. Price of the current caller tunes ring is 50 pesos for 30 days. When the things you feel away, we work in ways we cannot see. We will make our way. The number you called has not answered. Please call back later. Nese wo fafa na wonfa. I don't know say me na mete wo masumu ana mete so fa say so si fie ho bi ma de besi enye papa obeku na na obe ne den wa threaten no na asem no kro kan wode ne na manchia o enya asem aye patie ni o adenti na ma akola ne dan ni bie sa asem no ne de holder ye kura mu oya akola bone ono ne ma no omo ye ene akola papa we ena akola papa o he registration 1000 Ghana 1000 wunyama no o ma ne dan eno de agro no odi so won kasa ye ho cry dan na so say fie obi na ne ma ne de o mu nsi ho oya akola bone ene pa akola papa o ni akola papa fa ne bre ne ma ye nsa so ye mo na abaso body ai ena akola papa we wo ma na egu fie o mo ye oya akola bone ye bi ni fie mama say we speed you there be ade boy yakola no ade a wo komu no ha adwen so na manedan na wo mfanya dan wa fani nyina sa na ye budi pakwasea na akola bone ne dan ma na me wo de afama no no nton dan ni ne adanse emra na obi ehun se why wa famu de dan 15 ba akokra ma na obabia wo ba ako aden Yanko Zien Naturalist Herbal Clinic. Good morning for na yanko nkosuya anasi yanko tia pomudi Nsem. Embra. Good morning. Good morning. Now what to say? They say good morning. Say we are cry. Good morning. And you good morning. Good morning. Anytime. Good morning. We ya no be bisa wanu numbi wabu bobi wanu numbi wabu bobi edra se se emere wofo nkokorofo wo mokra ne se se omotu egusu mo o sa bire wo bi so numbi number zem bisa o se one papa mu firi kuro ba akoso na me wo fa ya yare ni ntina obi se ya na ademo yare okay say ni me yare Ekuti ebia ni mnewura. Yanko. Ekuti ebia ni mnewura. Yare ni nti na obi sa dia. Wo fa no so member se mebo ni din. Zena Nabila na meka. Na obodin ayede. Sem the way MZ DNA bi ese. Obodin a obi a be hu yare koro. Say yare no obi. Obodin obi a be hu yare koro. Mpacho ye ni apomudi mo nkomo. Yare we so etiti ni ani nti nkwa na yare bi. Nti wo pese wonye sika yare ni bi. Sorenya wakasia. Wonderful. Maminchi apa life. Sorenya nakase the road is already clear. Onim say enduro bebra but dan ma me bi frame na me re ho say wano no munduro sai say yakase eduro kra na bemu ebu. But odigidie kope good morning heba me che ni bi nomu ye. Esa to obi ma ne nana ne wo 18 years a wo school. Bosumisu bia ya da abofra ni befie se obebu ni senti omuntumi ne ntena school ho na ono no to obi num ya ne ntini mutene ya otumi de nante ya nti onyagidie se da bi ene de e ka fa eduro no ho bi aye nti obeto bi ama ne nana no so obeje di se
last 2 months ne nana ne be ko school na omonte ndro ne gu e kan ne chop box ho ne provisions wo de koye no ya se bosumi atosomi enu we ya me we ya ye besimu ya fa abofra na amefe bi ne omo expect abofra ne sanka bosumi aso no de ne be fie na yakotutu ndrama no but because of good money heba me shanti ya fa na amefie bi maame eduro ne ye general well-being enti ebia wutie me wo ho bia wo se de me hu me ya de bia me yare de bia wo yare me srew se unye good morning heba me sha a ede tv su na wonum maame enya ade ayale ye de yade ebeka obiem eduro ne ye moja ene ntini mu adwuma nti obapa obi tie mi ose me ho ana meni su bremi me ho ana me nsa ayem titiriti me na ayem titiriti mesrawo insurance cancer fewrade say good morning heba mesha eye ntini ene moja mu adwuma nti wo ya baba wo wutie na wo ya brente ne wutie mi a ema eduro we bi empa hoda da bia esane moja ni mu na epompi ko ntini ni mu nti titiru emema etm obi beka say me mema yo akofo mema yo no ade ba akuni se wutie mi pa ye dua na ede yenim no eye dua na hyem ena ye dade na hyem dua na sensan yenim no mesrew enya nkasa na ewo mu de sensan yenim no eye ntini ena ekuremu na ntini ni nso se betumi aye adwuma yeyi a ntini obi wo se mintini mu twetweme se ntini no ebetumi aye adwuma yeyi a oba pa so hweme nim na asampa reality na mega kire no nkasa bi enim se betumi asoro egina so aye adwuma age se ntini ni ye adwuma ntini ni so ye adwuma dabi nompenim enampa nompenim eno na mwani je wono se esoro egina so gina yi a ena mane ni je ho na wo de bia wo se esi ni tirase mbe mentumi nsore entini ye kan se nkasa bi enim ebe ma na asoro yo eye ntini na ntini so betumi aye adwuma moja no ne pompe edema ntini no na se moja ni mo aye fi ana se moja na entumi nkwa ede na ede be hya ma eye good morning herbal mixture enti obisi mi weduru a eye mema eduro yanka ncho se ye wo mema eduro da gwa yami na ebo eduro ba ye de ne eboawo ema wo mema yo egina banane enti wo ye be ma na wo tie mi apeke no ma na ede tv no soro no na phrase si asa di okasa ne se moeduro ne ye mema edu na kwan ben so ena fa ye mema ho adwuma number na ede so no peke no esanse eduro no eye moja mu adwuma nti obi wo se eduro anadwo amintumi na me pa cho eduro ni ye adwuma ma woda kama na se obi owa wotie mi na se anadwo wonya sofo a wokọ watch night wonya asore ba wogina mpa ebo ase wonya police na woye adwuma se we kan say sojeni a wogina kwan na se wakwada won so a esesa woda ete enemu de but woda mpa so na wo ba pre ko tire wonni doctor papa bi akasa na obeka no kra obeka cha sa check moja na de na wo ba restore no ama wotumi ada kama eye good morning heba mesha and the TV no so no esanse edoni ye moja ni ntini mu adwumenti obi wo se me wo ametesa me nemu atwetweme me nsemu atwetweme me ntini mu atwetweme me wo na me ntini mu ya me ya mesraw pe edura ye fa ne se good morning heba me hya ne bi na no and the TV no so no esanse edoni ye moja ni ntini mu adwumenti obi wo o se ni pedua no bia enkasa ni nkasa ehie bia no no kwa de bia rada ote ye e wo mesraw pe edura ye fa ne se good morning heba me hya ne bi na no mama entenase ma wochinka sei emfa wuntu fom bra good morning heba me hya wo dan ma me bi friend ye febu akona okay na ne sa na moaduro yi se de esi ya papa fe de na ni mi se na buo no ebe chan se de amusi ton no de bi na buo ye fofofofofo eduro no na nom enya ya na nom nya yenti na nom no te sa ne buo ne nom no ye defom ena ne buo so defom me pa che nye obia ne betumi afroka aba clinic tine de eduo no ato wo bebia wo bia no drugstore bia ben obia no uwura ha obeye bia to oba pa mi kesi ya sabra mi kesi akokora bi tiemi okọ efom ba ne sisi ensuo hia ya no a aben ene de miemie ne sisi na ewia edura ye de twitwi nimpa ba wugina abonten ha wote ne pampa wo so ene de betwitwi no ade ye betin se obesia complain mesrawo fa edura ye fa ne se good morning heba mesha doctor 3 days ato ne boase ede aba santimemu na Ghana no fa nu bi na fa ebo ho bra mekesi amame bi tem ni so wo su ina ne se bosome so na obebu ni nsa na yase be we ni sa ansa na ni nsa bu ne tumi aba enu nti ene yase ebia ubetumi nke
bedu hospital no na BBC enti pe good morning herbal mixture fese wo fie ho anopa nom eyimra nom ewia nom anopa nom ewia nom enimra nom sister wo ya ade wo ya enu ano no wo bra to atwa obi tie mi na asema okay na ne sa na to ase da no media dance bi fa me maame ho ha kire wo say last 2 weeks me kwaye wo me kuro mu fante na me koduru ya ne Friday enyimre me maame be hia me kwan na sadia o se twini na ase di hia me kwan fa me wura hoye me ka che ne say insurance cancer February say sa week na ye screening ti me ko clinic me fa eduro no bottles mako enan me ka che me maame say onno me eduro no bi onno no say mentwa na no pa say de bi say de mi si hu no me mpa ne sa no me eduro no na say na ye sciatica enti onno me eduro no ade atia no pa na me gina eyie na sa me maame ba na ode asa na ode ba Queen Sabi me wo dwire mi to the stance enti eduro no etumi ye adwuma fast sa in fact me maame bo ma ba say ma mbre ni sika mpo a sa me kwada me nya ne kwan mpo a eduro na me de abra no obetumi anoma ye adwuma ma wanye sika gu ne boto enti sa metumi ama me maame bi modi adanse se ene wa wo hwe me a wotie mi good morning herbal mixture emane mpa wo da se number wo fra ye be peke wo ni wadi nkomo sesi a eye de wo soro no 0246 na me soro ma hwe TV peke no na enyame emfa ye doctor so ene won kasa afi obi tie mi na asema wo ke ina ne se koko ne edidi ne wedi ni mu me se koko ne epie firi wo hen woto weni so egu ho anase yesen obi ho na se ogina toilet so na okwa wo abonte a wote ne nkasa wo chim na ase de obu ogu mesrew emma yade we mfa won tofom ekoba ne saa ebia bekwe ko wie okale bu mesrew pe good morning herbal mixture bottle ba ko pe na wo de no nefa adanse fabre eno ane hwehwe wa woni so tabiri wu pa mesrew enipa ni bi wa wu se onye hwe ne ne su bire no masa nipa ne pe good morning herbal mixture ni bi na onom sister woni obi wo fie nipa na oni wo fie no wa otu se odidi kama nanso no sotia na etie eba ne sa mananom good morning herbal mixture mesra utie mi na se wasugumi so a bia woni obi wo fie ono so eduane de ontumi ndidi kura mesra pe good morning herbal mixture ni bi na fama no na onom me pa cho afenya abotre na menchire obi a obenye bi ato mo wankra na mo hwame a mamo ha mo ho mekuma se okanshi drug lane wunye duru okanshi drug lane na nabo achinie bebre na opebia ewo ho obenye bi ato afemu amu kumase ne de uduru kumase a mesra ha ho ene kumase fuwe ehe ne ebenye duru ni bi ato ene mo eduru ni bi wo he PFA ewo kumase tafo New Road Kumase tafo New Road dodo bia opebia no ubenye bi ato ho afei oba tena 30 so a bebre na ewo ho ewo Sofolai Ashtown Kolinak enie Apidank enie Dani Heba enso ewo ho mepacho Gilga enso ewo ho Have May Pharmacy ewo Asafo Have May Pharmacy ewo Asafo uduru ha dodo bia opesa wotobia no ubetumi enye bi ato ewo ho enu nechire no se wo Kumase na wasugumi so a Blessed Requa ubenye bi ato ewo no ho sanso ena Cape Coast fu a mo hye me miami kuro mesrawo wunya bowrom ewo kotokraba na wo kọ eya Kingsway kwan so a boache ansa ewo ho benye bi won ho ato sanso ena Pena Heba so obenye bi won ho ato afa sunyane fo ya mo fra mo se hin ne benye bi ato mesrawo sunyane wo hwame a ko Mose Pharmacy ubenye bi won ho ato afei takra de tadi infante so winya ko market circuit Mensa ukwa no ho a ubenye bi ato Mensa say asa ha ho Christ the answer ubenye bi ato afei Tribe of Judah ewo Kaswa winya kwa Kaswa Tribe of Judah ho ubenye bi won ho ato ebra ya de kasa radio so ya na esua enti obafrɛ na wagye nkyeremu bia ebro mekasa yi so ewo 0246 59 41 17 0246 59 41 17 ana 0553 21 35 87 0553 21 35 87 enti obapa o ashama ya Ekus Pharmacy ubenye bi anase Udima Pharmacy ewo ho ubenye bi ato na bibia ayekama so for life ono nkotenatet sanso ena wo ebu akonso a Pure Leaf ono nso ewo ho Dr 3 days Kumase etimetim pankro na etimetim eho ena wo a odini djuma ofra homatrofa mabobo ya ne obedi nkomo na nkyeremu bia eboro medie so no mede ama sa Fresh Boy Papa J
na so gu me so a ka che ne se me chia no ba che wa ka che ne mame ka che ne se me chia me kan fresh boy papa J se wo den hu ka che ne se me chia no den hu nti na chia papa J say na so gu me so a fresh boy na so gu me so a me chia no yo ka che ne mame papa J me wo fa DNA so chia asuro nya ka say agopo ya duma next week e be say she na queen sabi on se kumase ha kura on se kumase ya and then you me nji ni se opon a obeko fie straight na kondo so okonso boa and ya me shire obi a we yesterday mo naturally Zien Naturalist Herbal Clinic na yekoje apomudin enkomo eba ye no mama fa wanu si na papa sofo emrem. Good morning, idiot. Oh, Gianna. What can Nsem say? Wa fama Akoma. Say, dear here, nam papa don't pay ni munana. Debbie. Me kaze mama. Debbie. Adro na good morning. What chasa and what they say send them mubesi su mube ye nko na me Bempah. Ai, eno mama for anu sina. Yo, what fa kofi we de wa ma afiafo kra ya ye mre. Wo pe eda no de be ma akwala no enye tumi ni de ade de mra okay eti ba bia ye betwe na gina bia esesa akwala ne nsaka edan ne bi no af obeya kra na enye baako na emomo be ma no o ma mi afemu de wanya ka kire ye se wonua ba eni wo eno na me peti bia na akwala ne boa bia na ma me ne kosom ye se de na wo kana we de ono age atum so onua ba ena ne ba na ne papa nso na si fie no na me no ye papa ya ade a wonti megina so nko a wo de a nti ono nso ne papa nsi na me be fa ye so aka ama akwala no amedan no beje aposo obeje yeah that's it papa sofo yeah me dear the road is clear fanta brutal clear okay and my God is otokonadu when he talks he does say kakra me pesa me kana say on say edru time bi wo ha omo mobra na ejapade bi a na nka omo mfra omo nse na say ejapade no eba bedi wo mo nsem a aboa ne nam honi sunko ana afidie yi no so a esonosu a wosu ejapade no a na nka won se won mfra na across the road no owuo bi asi baabi a ababedi ne nsem no hwe ahantan kasa oka se akwala no pa efiri nne no opa wontu ne nan ensi fie ho tieme enya hunhuna ane yede yade ana enya kasa jejeje ane yede yade yede mara ane kasa na de me pesa me ka kire papa na na se onya abotre na ade bia ababia na yenhwe ne yenka na asomdwie mu na de esese otimi de ma akola ne bia no otimi ede ma no so because akola oko school oni boafo ohia emwa so atase ana ejapade a eye ne maame dia a ababedi wonsem no opese wo fa ne nyina ka abusuya ejapade no ho enkoyi ana young boy no nso no obetena akonwa mu no minimum say at times obi a wode ne ho na owoska na niema koyi ma no ana otena akonwa mu a ohinhim no ho wo school boy a wuni kapre wotwa wo ho kire wo de wudie kura ye problem wa betena konwam uhim ko left na uhim ko right papa obi wo ho no ma ya na radio so kasa no ye ne din we ka o ma radio so da no ka tena sidin ko bible say ahobrasefo benya asase na di so atase nti wo no nka ba bi a won ko da no because wo ye na maami pegi so akonwa yi mu na ho ma o sign still na wu him ho chese nkoyi so unu sa boy no nya ska wono so obe ha adwene papa onye nya ska kura na hwa hantan ne ahomaso sei de ye pese ye kana se omra form na oduru ba bi a enkyerɛkyerɛ bi a yɛde ma no bia no ontimi nya den emfa so eti no me hu no se eniema no enhye den twaye because papa ne ni suban ene na hantan kasa na de o ha no ho keke kuro bi wawo
na kuro bi nso toa so yenya information bi na mesa ma boy naba okay information bi ntino was information ne di etimi nya ni nyina ne enso ye gina so na yetima kasa yetimi akasa yi because aha de ya mamre fie aha mre fie aha yetufo ye kyerɛkyerɛ ye kan ne mu ade bia ese bia na ye hwese ye de ade no nokore ebeto ne pomasi bere ba de me ya no se ne wofa no wan hyeda an kasa nwie ana na so no ane boa pakati no se your friend back one wa friend back me ye wa ha nyina no ye nyina ya dance ye edina se wan hyeda de a edie benti no wanfa na asema opesa wo kan wan kan nwie bi ono ohunu ho se wes na no tutu ba no ohunu se e the problem bebre no because ye nhwe ma o mekeka de ope na onfa ho nkodi sa akwala japade ne ma mi ewu se saman wo wiase de a ene papa no ohunu se o wakontabu because akwan na opesa o fa so die japade ni nyina free ne nsem no wiase ade bia wo ye wasase we so bia no akontabu o edino se onim se akontabu o ho de a ene onhwe de o ye ni na ade bia eye akora no efam de no ewo so otimi edema no efia ababedu ne de akola no ni problem but oba ontena se boko because they know him no hono na ha adwene papa wonni kapre what to want that be some hwe na ni trinwi kra chese nkoyi so rich man to say papa so for krat na konwa me metena konwa mu me him me ho me nwoso you are not shaking also the who shaky papa say it in English you are not shaking and you are shaking yourself, dancing yourself, turning yourself of a factory bonded and soon dead. But you don't have anything. You don't have anything. The road is shaking. The road is not clear. Papa, yes, who shake you off? Me shake you from Betanya Kunyano. Me shake you from say. Erade do osoro ni asase to me the amount na asase bia me na bisi so na erade ho aye me hye ti me duru na me pele me na obonsam ho kire ne se ma ba life okay ye ntwa ye ho ye ntwa ye ho mra sisi ana me pe information bi about registration fee no okay but akra na ka say o ko school mu ontu ahweda ontu akanti ontua PTA sa toiletries omode ko nyina ontua bida nti from form 1 to form 3 na school ba ni ebeja wo sa ase ne namu sa se wonya bi onya bi nti edru ba bi a wo be wie no a ye be register one fa sa scan na ma ye register ayo and wo de ka ye nka hwe na emom edru registration na o me calculate ni nyina form 1 de nyina de aka wontu a ye register o ti em se no bi na atono bati ye pe vivid information bi ashan sana ya conclude say ye kra ye adwense ye besomu a ene ni yesomu ye enti ye ntwa ye homra sisi bia se wonte de teacher ni ne ka no sa we are stubborn with school now you good boy you good boy me he otiri hu ne o color ya o pink lip yi dia tumuza onye da nye good nso anya bad o shemfimfim mu ha na mbwa anyway that was just by the way ewie dey na do ato me wa ha mpacho ewie we dey boko me mame papa osi dan ba ko 15 rooms na 15 rooms no o mane me mame miensa eno mame so me mame mienu nti me mame no owo me na no wuye nti owo me na wuye na ompam papa fifi o se papa ne be wale ye nti onko ana omsisam pa nyoma no gu abonten 22 years ni me ankasa na me yejuma ehwe mo ho eriko school papa so manya kaka na odi aboa me ana abele wana me ne tisisi anso ono so ye mlem papa so free dan so aba be hwefom ana mba me wo fa ho se ofa kofi me pa cho sisi an baby school me duru no emu aye de ama me final year miniska bia o baby a me sero se dan no de ba ko pene wo ho na so de be ma me de an de ko school na kamepe o ka che me se debi
ɛdan ne da hɔ ba ade kyen na me ba no de ama ne ba ama ne ba tim so nti me ko ho bia na ne ba no pese o mo ne me ko na pese o mbo pese and o ko ho ya ko di o matema na oh Debbie me ko ho no ma me de bia ma sema me de ko se me nka se me ne mo fa ne be chefie nim but me ma me de e wo ho no me sire no fa ma me na me fa ko school no ensa sisi de me ni bibia me de be ka se me ko school be bia mbo bia ni be bia ba maka mo fa no o sida anam se me de ba no ma ke bia ma me no ensa school registration ko mo ye kura me nya bi because of say manye bi nti no biewa no kasa kese ase u besu ana be ma nti biewa no kasa kese registration mo starting da be ne be end da be say me free class or no say ebe end fan say Monday when I'm the papers ne be call Accra and Monday and next week Monday like I say Monday we ba say in case almost say me discover there on be register me but scan on kind say 1,000 me so sisi am gina say me ka say me ko ye adwuma anya 1,000 as akosko me ko no ma twere wi ntina me ka me ba mo ofa no na be ka ma asem ni na e kire no ba still na mo ofa no we ni ama me okay ebrebe na wo hu nsa wo ma me wo dan e wo fie hwa na wo na na esi dan bi fanboy registration fee no say you saying oh mommy registration kasa gu mic ni registration fee no amon ka say omo je 1,000 ba omo me like me ko school mu ho no nyoma bu ho no ma say tuatua ne de tutoni na me ntwa bi say up to date ntini nyina no makeka bom sa say age say sa nyoma ne ba ansa na ya register sa na meka ba we a bad boy me menjeje o so we a bad boy kra menjeje we entete ye no ena de wa bedru sa what you say menjeje o but so pesa wo bobra dia eniyema bi wo we so twitwa so wonim course e ba yeso enkrofo of because people know you enkrofo ni mo o threat ubie wa no na o threat what threat on another kanokre enkrofo ni mo say we a star o nickname ne de say am Aboot kasa gu mic ni mo na nya me nkwa na ne me kasa ye fro say Aboot ase e kire say oh nkrani bi otonyo ni din no ana me Aboot nti wunnim ase kire sa Aboot no ye obi okum nipa wo de ato ho so Aboot no say ye obi okum nipa wo de ato ho so wunnim ase kire na wagya utiri nwi eno so nya skanyi ampacho meyi nti adenti wagya wo form 20 unse amfata okra nya fe ampacho onse week we na mpese me ko school nti ana me ba ha sin me kwa meyi nti unya nko school ma ya pam wa na wo free school mu na ebe which is which that my buffy that but because of say me de asem no ko illegal aid no ye kwa na mama e date say edasi yembla so ye kwa almost edasi yembla ye kwa edasi yembra sa entina unyi utino acha entino sisi ano ye time a ye ko school na different from enti ene no say uko registration na niema ben ye require si yaji usika sen ankasa pote oh scan there kasa gu mic ni because omu ji sika there nti dia na omo require ye wo usika na ese wode ye jomo ye an say omu se enfa ye JHS set embra JHS set ni me we school me we JHS no asim boys so ho ana mkoje no okay me ba mamindi enkomo kakra opanyi me ma wakwa ba ya bibi nti me mpese odi udin betudwa ana se mebo odin ni odi bre
Okay. Na emom no minim se secondary school mu de udi mu akotene SHS B mu assistant headmaster. Yeah, but me pese me kire we kire kwan. Opanyin pacho me baby eti manim wa ha na me so wo form 3. Na me pese me ne metiefo ye ti ase se nei no udru form 3 a ana se yenhwe from form 1 eniema ben bisa na ya enkwala minim se yes free SHS eniema ben bisa na enkwala na na sa awofo no eye ya asade se yetuatua. Pacho free SHS de yentia bia yentia from form 1 up bia by the back. Ntadi omoshe if you got the say be a house JC books na JC bia akrana he book be about no quotation na there na you extra their textbook be na extra apart from that the government the administration also yeah by the ball. Okay, na PTA nso so PTA no it's a bit from school to school. But I mean, you can say, people know to parents. I don't know, to be a personally be school and say, the business, he school now. Then the parents will come in. And say, be a in fact, a dialogue, the end person of the tea, say, be a could say, some poor another. Maybe any was a Musa. Indeed, all the way exams are from 3. No picture, and one no code. Okay, and to say, Yansha form 3 registration, no, and one some to saying, me patchwork. We are not here, we are most true. Say obey registration a passport pictures and man ketinketi bi wo hono ma the obi kwa se bi akofa o birth certificate akofa but they just want to check the correct name and spelling of your name some person who say it do birth certificate so and one of them call say they are was bi certificate they ba so pepe na mistake dia ma ho dia because a cocoa fabra and resource BC resource slip. Okay. Abra me kwa secondary school no. Me school ana me wo mu se wo school na we ntua wo PTA ana se mo de kabi ana toiletries bi ana niam bi sho ye nka ohwe. Na obo modern adru form 3 na be register na e be down. Me kune se me bay ni PTS wentua bi da could it be say no mu na say ye di gina so agi ni nyina wa bra obey registration debi PTA yen se ko kete se wo di PTA ka entu wasi ye marriage never true. Okay openyi ye beda se pa ya ye be bon apro akọ school mu na ya kwa jinchiri very important and better say no so mo betu na mo akọ na ye betu na mo akọ school wo hu okay ye be ye ne sa ye dase ye dase you one council papa openyi ene ne twetwe nkomo ya assistant headmaster wo secondary school bia ye mpese academic yempese ye dini din ana ba bi odini djuma ebetudwa eno wa chichiremu abranche se PTA no kranyen hye patron Nsem school mu hono kasa kese school mu hono because me jade me ye ni me producer ija bibia to odi wa chiko school mu ho na ntesa unhu ye yi o me kwa me pesen kam ni mu kokra na nkam ankasa mu hu se de me ka no enye ntro na me twa oh yeah sure patron me patro power specialist omo ye ready mama ye ni omo endi apomudin komo na mentoa so obi oyenye obi wo school mu ho ye bebo awura ho hu okay na
duku yi de ese mo bre mi bio na me sha da bre obi don't worry sa asa wo hye me bobi sei me nsure chire o ma mi tiruma ye me de nsure chire mo atiri nya ode na mama ahye da na asa mu nyina mo mo ho afede mo hu twa papa me mama akwaba oh me je so na me ma me ho te sei nyankopon adom wogina ne na so pa me ka se nko ma ojiri ka jiri mre me ka jiri no wo hu ene enyame ya adom next week pacho bo ma papa no wo hu enye obi be se man no wo de koma man no chese me wo fa bi na me wo fa bi na me pe bi ama no na wo fa bi no wo ye de sao wo de fa ma me mia me de ba ma no me de ka package bi ho na ama no wo fa no te ha wo se enye ono nkwan ne me wo fa nye se ba bia me nsa kire ni nti se ne wusi ka asem yi de me de ka package bi ho ama no nti mpacho ba fa hye me ya me nse ensure kire me de ba ye ni apomudi ho nkomo wo Power Specialist Hospital ebusuafo enei de bia me se apomode ho asem ho hia papa enti na o ti asem no a na ya hyeda na ya kata o kakre bi na kire se ye de apomode nsem no aba bewrem sanse o tie nkrofo nsem a wo sere wo suo no ne ade no na o hwe se wapomode de bia ebegina so kama ebekoyie se de be ya de bia obenya ahode no wetie nkrofo nsem a wo mo de ba na nso de aye futuo e de ama ho eno nti Power Specialist Eba Hospital ene ye baye na chese wapomde ho enti ene enam na metoa so de na nso ma mini kan fa number no emao esanse number no ehuhia papa ebi ade opese nkame kame enti mi anka na ofre a ene de opese obi se bia time wo ho no mo ya ade a chese obetumi na chese wafre Dr. Akosuedue ya ye number no ye 0244 54 44 22 0244 54 22 and 0200 38 31 yeah was 0555 afre 0555 79 me pa cho your telephone number and amede atudwa no ntime ne wo kase ya obetumi afre Dr. Akosuedue ya na one no atwetwe enkomo na wonim yense hepatitis de ye number 1 pa ya hini ewo mu a awoso a Dr. Akosuedue ya waje ewo hepatitis ho no enya asam keto akora eno ntimi kase ewo mu asa onipadua no aye yellow bisa aye something which is there weni nkosua akora timi ye yellow pa me pa cho hepatitis ni nsunsanso no ebi eno no ya na wahye ne nso broni ka bibi se nausea ewo mu anasa ohini mu tinsuo ene ade kata chewe enkoda ni nyina hepatitis ni nsunsanso eno nti se wanya se nsunsanso ibia entena se bra Power Specialist Eba Hospital metimi aka kire o say hepatitis etimi ma obi nani kura no edru bebi anase ayekusu ebo aba abesi nani so a chesese ne wo hwa ade a wo si hu ne clear no hepatitis nti wo de wuntimi hu ne saa wo tena se bebrede asem ne nam eno nti bra Power Specialist Eba Hospital sane enkrofo aba abeji wo mo ayaresa wo mo di hu adanse no wonso bedi adanse no ebi na diabetes enso ya ade ba ko a edi nipewu edi nipenya ha dwene wa bra Power Specialist Eba Hospital ewo ho ya osebra na ontu ya de asema na te hono na ekokun wo de na wo pe enu ntimi ne wo kase ya obetumi afre na chese waka ho asem obi se diabetes na de na beba mehu se ampa meyenya diabetes anase menya sa yare bi obi a wodwunso tentem dwunso de nkaye normal sa wonumu nsuo na ewo mu se wasa wodwunso badedru baby a wode ne de 2 minutes bia na akwadwunso 3 minutes bia na akwadwunso wana no obetumi adwunso be 10 ni nyina ye nsunsanso no ebia afenso edru baby a na sa honam ye oboho basa bogo chese edru baby a na oso etesa woso tia na etie mepacho eye diabetes na hunsunsanso bi eno no enti oba Power Specialist Eba Hospital wonura ye de kawo na yetu ase na nso watie sikinkre na bibia etumi akoso kama papa na obi si all sanso ye ho adwuma pa all sa eyem kro
obi wo ho a ne yem aye kuro ama aduane to ne yemu a na ye ne ya ekeka no ontimi ntena se wo ben chinchim ne ho saa obi so ho no a aduane nto ne yemu nso so a problem aduane kotomu a problem na osayade no ma menkyere time etaba anadwe de suo mu ankrofo adeda no saa bre no na ekuro no emu jew na emu keka wo da wo na ontimi nya ho hwe mesrew Bomodian Bra Power Specialist Eba Hospital. Dr. Akosua Due Yaso de Dro Bekan. Also no ankrofo si eni edro. Yem kro no ankrofo si eni edro no. Power Specialist Eba Hospital. Dr. Akosua Due ya be kyerɛ wo sɛ yem kro ewe dro pa ye kwaka no a ebe kum ekro ni nyina. Na wotie no number no ehu hia me entije me kase ya betumi afre doctor na ne no edi nkomo eye 0244 54 44 22 0244 54 44 22 0200 38 31 and a 0555 79 your telephone number and no be to me afraid and sisia and fibroid hamma pa ma bebre ho no ma wo mofu aye kese wo mofu aye kutunye se bia srade obu ho no mo a enye nyinsan soso ye wonkrofo bia fibroid na ama nefu aye kakra kasa no ubebisa se die nti na meka ne saa eye moja onse nyankopon bo ema no bosumi bia wase moje fi bia besene ko sade beye a onso ho beti bibia beye kama na ne be ma kohia nyinsan yetumi aba kama enso so eno ye ne se nefuo nso na chese 1 week no but obi de ho a 2 days na etwa 1 day na etwa 3 days de ne de do so kura ye 3 days na etwa na etwa no bisa ho se enan no aka no enum no aka no ensia na aka no saa moja no ekwahe eno no wanhwe yi a na abobo na aba ye clot of blood na aba da oyim kese eno ne friend se fibroid no bi wo ho so a ayen ketenketi bebre prekese na tuatua ho eno enso ye fibroid eno fibroid no so eba etimi mabosome na wo wanya menses no moja ne betu saa kosi another month obi so ho no mo a emma na yase jine papa otimu say yes wa yase ehwe wankasa ni nyina ye fibroid ehunsunsuanso ni bia eno ntimi Sebra Power Specialist Eba Hospital ya na ebinumu te ebisam se na brodi me be kwei enye operation o mo kwaye me Power Specialist Dr. Akosua Due ya won fasikan kanipa onye operation enuro enwode maw na nane na abesene ko na ho atumi ato kama papa afi kompo obisi kompo efu amemene enne nkrofo ahyentade e wo mko mu da ho kama ne e wo to chen kama bado kompo ninti watade de bia pama tade a maami tela mpacho mane nchechire me kon wai maami tela mane nchechire me kon kompo ninti a enti mesrew Bra Power Specialist Eba Hospital ye mfasi kan ko ye operation enuro ne de na ne kompo no ama okomo atumi ada ho kama na bibi atumi akonkan eno nti power de ye dwuma ye die na do so pa de hia ne se obetwete telephone na number no amede ama no wa frɛ eno nti ma me mfa ma obie me je so obi dan ho kora na abetweregu a tweregu ho da che ebe hia 0244 54 22 0244 54 22 and 0200 38 31 and 0555 79 ye wonro nso a ye de abedwa so enro no ye we aye edro ya malamix eno malaria fever dro me pa cho onye bi na no mo ebebo na de bia me ka cho se bia honam ye onofe awati esi wo so o bowa ohun ye obasabasa enkoto edro no ansa di kan ko pharmacy okọ na ye checkeo na ye ka cho se malaria dia ene enko ba bia enkoto edro bia se edro ya malamix eno wono no ma nefu amiensa pe
obo se wa otimu sampa malaria no wadwane ni nemu mrika every system ni mu a oho ato ye wo eye herbal mixture na sa eduro wei eye immune booster eno nti time bia wotimi nom wo hye office o wo hio esi table so ti se nsuo no time bia wotimi bunum sanse e boost immune system no made bia oni padua no etisi kinkran e manema ekoyie wo system ni mu papa ene ye wo eduro ya tonica eno so ye mageduro eno nti yese umoja so ate kope bi nenom nya afi na akoton kontomire ne hwan ya bekeka bom ebeche enti unya eduro ya tonic na onomu a esama moja no eba na edi efrusa ne kama pa na bibi etumi akoso kama ene wo jirika ena sister ese memre ni bie me kan ne ni age obonitiri nkosa wo so ade koma no wofa enso mia minim se woboa de fa live bi wachase enti jirika no eye meme dro we nya ma na enom na so ma betumi akotobi okota yes ma na eto na mema na nom na omode aye adwuma ema ma no atwa wo mu pruse enti wo de okwa wo se mi pe jirika wa wuti din no atimu say yes ebo adwuma me nkasa mpeche kra ebo adwuma eno nti kopa bi nanonom na enyi usisi ni mu amaman na sisie ni mu ntimi na ho na bo adwuma kama na me time no aso eno nti ma me fa ye kira kwan no emma o ye wo fe yi ase Lake Bosomche kwan no so a wo de udra Jasbo filling station ne ne di hwe no mutika mu kra wo ya be no obo se doctor ne signboard si wo kakraka ena akonkran mantem nso a eye wo eye pokuase ACP main road ne so afeta krade fo nso a mo hweme mo nso mo beko Anaji estate ye ne Anaji primary school no edi enhwani mo eno nti je number no biem na afe men sorry ye number ni biem eye 0244 54 44 22 0244 54 44 22 and 0200 38 31 afa 0555 79 me pacho power specialist eba hospital Dr. Akosi Due ya ye telephone number eno nti fresisi a na ne doctor eni yare no ho nkomo mentumi anka wode a enkyere se ye nsasa yade no yare no anase time ni sua enti wode ya wo fra de how bia no doctor say ono obedi ho nkomo me pacho ko akahye mama se ne time no enen so so waje 2 minutes aka enya hwe e be ndey se me de ne kanti mi tuatua nti se aka ne 2 minutes pe kana nti so obeti wase obeti ase mate okwa amechia mama mate pa power specialist hospital na yekodi enkomo bae me pacho menye program in fact pressure ma me so say da because awofo no frɛ no madam mamunya abotre awofo ni buafu yes back door no enti no akwala bi one wo school fine boy akwala bi so one wo school na 1000 no kre no kre so mo gye mo 1000 no na wona wunim kasa o se no kre ye frɛ no a wo be kasa o se no kre 1000 ne de o mo gye awofo ni bi nso frɛ enti no me pese minya student no yentimi money din na menene ntwetwe nkomo ye wi a me bie phone lines na ma awofo no ya se the headmaster ne be kan ye na nya no kre assistant headmaster no the all be kan no ai o se mama say o ye witness to sikatua no mama say o ye witness okay enti awofo no mebie phone lines na ma mosesi a me fa nipa miensa pe awofo miensa pe. Good afternoon. Hello. Hello. Good afternoon. Afternoon. Eti saying Adumo. Okay, ujina class saying ujina form saying form 2. Okay, then na wonim fa bia o senior yi kan ho. Etacho PT ni de tia. PT no ba form 1 a dey say utia. So nhya say utia. Me pa chan. Okay. Ena niema pe mbiem na mo san utia. No form 20 years how no registration na work no.
on registration our kind there any Sabia or Casabia 1,000 cities no if you are no Casabia no me tell him school but easy say domestic craft friend no man ko hono manager school crowd ko fi 1,000 or kind me patch no creso utia 1,000 but sa PT ni dey 300 cities Neza or the cow school mo e patch oh Yate. Yeah, that's now who of you then? If I try to from two into am I quite? Mama, quite when I'm with you, no. Two shall get one. If I try that you read move, I say, me who cry, eh? Oh, Yate, why? Yeah, that's it. Obi o hono man ko suro kura so obewa be kasa. Why are there say wa ka bia ma senior no. Na senior wo school o ya kura bone. If I said we I didn't manage no pa onima safanti. Ana ma manage pa anti. Onima santi ono onya kura bone asa na ya wo sa wo hu. If I try. Nti mo friend is saying. School mo die ni dia do ono ye friend Young Rose. Young Rose. If I try. Eni na alo ma adwa. You yeah that's why. If I try. U juniors in the friends o de o mo mpu. Enti awofo no wa oba headmaster say yentua hwe registration no kra yentua hwe PTA no kra nyen hye opa na utua omopa mo cho say me pa cho ye gigi PTA obetimi aboa ye de ye bibi say mpa mo cho number no ye 0243114497 Mefa awofo miensa pe 0243114497 number memo ya ofresi so amemfa 0243114497 eho eno na mede epeke. Good afternoon. Hello. Good afternoon, mami. Well, so many local school. Only Clifford Neko school. But okay. They were kind of both. Sawa because from Form 1 we get here classes in PTA. Some are even class. We bet you now commercial request for A4 sheets to get terminal people. They have some bar. We try them now every attack this. If you need it by force, you don't know how I do the father of the school you're saying here. Wa dodge na fe na registration na action. Anyway, by force, you know, classes fee at 300 fees. I'm a PTA. Classes fee 10 be much you say. 10 be almost 50 cities, but I'm trying to go by classes fee no. Na classes fee say me ya sure say kufu adu ti ana ne yasanje mo classes fee. And from 3 o'clock to 4 o'clock. And compulsory. Yo, yeah, that's why. Nice, I no cre. Nice, I'm calling you. Hey, good afternoon. Yeah. Why not in the Kaze? I shall my flock marathon. Casa. Yeah. Hello. Casa. Hello. Me patro entio hu free TV ni. Good afternoon. Okay. Patro entio. Akwala na so na pese mi Can be. Na so mo kase free na ase de na special sabomi. Fa se ni offer so nani uncle whatever. Madam ye kase awofo mo wo sa experience no na omonfre. Good afternoon. Good afternoon, Patro TV ni. Patro ai. Patro PTA no mo kano. Kola ni tua pa. Mame oba ko biana. Me da ko different school. Onu kono Eastern region. We cry or from 1. Mitia your call PTA mitia 100 cities. Nti omo ma kwan oba yi omo se aka 200 nti won fambra e no mo de letter ma e say any number e say kola no vacation so ma famba
you bet PT and I feel with fear. You send it 200 in Aka, you share 300. If you be able to say to talk, or buy a matter. Emma, idea for PT on which you are. There were 4 cards on which you are. Ma'am, into a term, no more than 300 cities, Nana. I must say, a year. It's someone who gets ya. So from Form 1 no to Form 3, on 2 be that the answer no quite 900. I, but me mean to Form 2, the moment ya, and the need to make a minimum of Form 1. Make 100 cities. Yeah, can't be PTA, the Tiano. Till so be school, which you have from 1, you have from 2, but you have from 3. You didn't call for from. How much is PTA? I'm 300. It's in 100 cities. And a car 200. Into almost my mobile number 9. Mama, let it. The letter Marcolano, as 1 farm back at 200. It's a letter no so number also. No more lie. I'll bet send this to Cano. Asemo. Teddy no friend or castle means your boy. Yeda. Someone so no Yeda sepa. You see, a be a casa qualana ya qualabone, but parents course I buy a so hano. And your course what? And Crawford, a bianese or be a friend, but 300 cities. Nes as I collect or dodgy from Form 1, a drew 900. Nes, I say, moto A4 sheet near the idea. And to a cast 1,000 and no crack. A bit me crab, bro, but which means a because ni mate back was your more friend or the camera friend or staff, as ever. Omba freo almost science yet and say kofa usika bra ntu de car school night me chill no mama wezi yet say kwakwaje bra yes what dodge sa o mate no so what dodge kan sa na afi na scan bi nu ho yes o sa so for say hihim ho na ho chire o so ti agonyo mo ojeje yes, a young rose, and also a free made of go school more senior be there at 2 more school more. A son in Tiana, Patchine, and we are over summer, Marie, and it mean uncle could flake and you're not abano. I'm not here by a year, come on, no tomb, and I'm not the best. Why, Papa J, Peggy, but nothing, Papa J, I'm the never for course. Peggy Brana Papa Jim and they never course. Abrant here, my Papa Jim met Nasi. Ajua Nanaya, my men call Papa Jim names or Koya blog in a Juma baby. Matia. Papa J. Obaya. Fantastic. Fantastic man. Well, was a boy no. The case no areho I mean say o sha de o sikasa na ene se no sie ne ho na onsa na apa ka se on tenasi enye ne forta and begin no betina Mr. Dinidi come me microphone boy betina microphone pa ntem di akoko Colombia pa yes me microphone how we get to boy me get boy but me metina Crawford udi agro ko na se me so metina Crawford ba me nim Colombia pa me nim Colombia base ni nyina because ne ha na ne di agro enti me obetina ase no Mr. D no me hwe tone body language facial expression na me hu ni say oyobi ageto no watena open wa ye niama pen niama ko ni mu pen what you say so no awandi na enti ojitu mu no me okay what you say but wa ma geto no I holding it down o se me pese me ko school o person sound engineer ejuma o of course ahena see hwe hammer of last two appeatus obeka the days of tubani mo basimo apiamo they are doing good music what you say JQ mo omo bo beat papa menne eno ye digina so aye edidi asene budu tiger that lumba ni na champion mo nyom
amachi de your sound engineers are omo professionals omo dia bobra enti bi o ka so be sound engineer because eye juma papa what you say enti hono de yenhwe na yemfa makra no entoa so enkore nim daache but me ka jeni say sa get to life no so we je onyae o ka so we je say be 4 months me ka say 4 years impo 4 months na say January yam ha baby February 4 months and o see hono mo a na sa say o say esen twitwu bi masa see ye boa na o get to obiom a I'm taking my police for chalo kill. No, many person American. When you kukudro, I'm 95 year basho uniform. Abatina na, obe pe mwano. Senyamia dom, no nya mwano biom. Ni asa chill say, wako get to all akwa biyeka wanua. You be police for chill. Uti azam so wani, but chill wako kotum. Uchro ya, ni a chill the uncle for good sir. Because who person wako him. Obetina be ni pepe mwadi aboa. The real secret no onje ye boss say on san ko kwesa de ni biom because e ba critical etiefo ne bebem obi so funny sika member bo bia stubborn boy na the end of the day no when you asa ko ghetto say ghetto na me kwa menya adwuma ye e na me kwa menya de be ye mutu no for can say from here he shouldn't venture going back to that act ni biom what's the name ni ofa no ade na me ya ne say onya akwenya ye friend ba no no say can ofa ne kasa because one kasa no akra na sem no obeka no eno na ye bebe gina so e dia kasa etika unyo opportunity no de otimika ne say akra ne yakora bone oyakora bone waye den etika oyakora bone waye say na yemfa nyina so afa ne kasa ayo so osifie ho bioma de besi nye osi akra ne yakora bone ba wankyerem ana so atrete akra no so osifie ho ade besi nya papa enti papa no unya akonya no no obekirem efie no eyesei ebia sei ni sei so what ana akra so ba no wanya panyi bia ni na chama na ma o ono nko na bae ofi school no aba ya pam no school no wo busua ofie anya trick so wo fa we kwa na ontinya mase ma wa obi fufuro bia ni hobi o ma na oni obi a ana no nko aba enti wo fa no se koma ye chem the reason why tia also on fa fie no e ma akra no ebia de akra ne be kan no enye sa ne na tie but when you kwaya nchechire mu no de tia me kasa ne se so obi di asem ba ha na ye ka o se ya e na nipa no montanu mu asem e na moka but when you kwanya no what ti menche ye mu nie ti by this time the akra na be ka no enu ye gina so ye de ye den ye di e ka sei fadan ba kopema no no fa ma han coach registration fee o si da bi o si fie hono mu a de besi enu kwa de oboa e kwan bia so ye be try say akra ne betimi anya registration aye den aye no wako twa ni exam so enu ni hia ni future ni hia e che japade no betimi abewura dem ha ne ya moa no ni na chi enko school mu na ochina bi ye betwa mu na akra yi ni number 3 basa ya moa so what you say e ba no e japade ho nsem a ene de ho he ni pa me ma bodam na ma bonti nyina bebre japade ni pa we ye ku mo to ba bi nyina bebre japade because you obi ho no mo a wa jade na boso say o mo bia ma hu bi enti wo ba hu bia ne ye be pe kwami de wafa so enti akwa no nyi very careful for now on fa japade asem nya den entu of na on pem moa no bi hu ni bombo na on moa no because sabe akoye won ko ya wo na ma wo podi papa panyimu e pre japade no e hu ma bebre enti se mo bi no hia yempe ko e be fa so ye be boa no no tibi nkotwe ni exams no ni ready home in the future na se dachi bi no onye obi obetime gya ne cha fighting for japade na no ne no fa no de eden e de esie na ne chefa wo mu no ne nsaka na mum get to hono die formers enche biasa o formers enche biasa get to hono die so bi hu a ohu straight say we akwara wa eden watwe bi da obi hu a hu no straight ento on prove bibi emani pa nye ne mu gidie obi betimi afa wa hwe wa to a university kwa ma wa wie be ni nyina gina wo so suban ya ba bede na die ene ni pa gina so e de aboa me nua no mapenasem me into show base it is also a sound engineer we dey ko school dey ko chiro na bo ho body na pass na wo wie a you ko e be fa so betimi aboa ma o dream of becoming a sound engineer no
etimi am say o music school o na say okra betimi aso na nsa de am cho say on tro no nyine hu no ntwa your music school o ko na de no wetimi say sua ka okra o san ye dancer yes we are dancer the dancers bebre e make it big a dancing academy yes those days now we are dancer yem fa onye hwe and the dance god line they are traveling all over the country Afroni tari small girl omoko British Got Talent Shalom Majoamo the only dance so you can improve yourself through the dancing act no say sua dey so then e dey account na you get to send me free get on the china ya e be bona and me ka say so say ko obi mu a e the police be fa no o try exam say we na police afa no ni ya chiko ko chiri nyansa what na me chana say Papa je me da se me so me da se pa adwo abramu na me nkom nana ya o fa efo kwabna kofi no ofa no ofa kofi o de kwabna o kofi efo kofi nka wo fa se ba ko pe unnua ba ko pe na wo baba bemba ma ba ko pe na nyankopon ato ne safred ejapade no de yeden odi ye de wo ka bibisa akora ne ya akwada abone eye kwan be na akora ne fa so ya akwada abone ni maami ni wu ye no senka wo ji akwada yi de ka ne ma ho a ka akwada no ko be ya akwada abone ka onya akwada abone ba what say wiase japade nyina de abobo na wo papa no kro wo si da no owo hene wo papa no wo ko na wo nua ba awo wantimi afa akwada yi anka wo ho eje na jeje mu ene wone na no wakotena gato sa oya akwadabo ne wadi wo manachi akwahwe de omoye ana because so mane de omokọ ba omobeda fie ntu nso omoye nkwada pa wadi wo manachi wonim de ba wo man omusiti wa abontene na wo wofa ase ba ko utiri kra ye ka gato boy de nko banka tuo ne sekan ene odi si wo kon ho on de oba wo se bua no 1000 cedis pe wonya wadwen sa wo bua no ye frɛ wo na ye bisa wo ofa efo kofi wo wofa ase se ya na wo de nam chenchen ye bisa wo japade no ho asem ye bisa wo se emwa be na wo de be bua wo wofa ase no wonya asem pa bi anka na wo de nam chenchen se obafi obaba beto efo wontimi nya akwada ne hwe Ghana emra wa hanom ya mejimudi awose ye kesi tia papa no ontimi nya akwada ne hwe o se bua no nko school so otie janka fie na otie children so mbia ene ye bekeka ye nsansa akwa boa no but since o ho abusuafo wo ho ni wofa wo ho no na japade wo ho de eni kwasa akola ye mani school eka achi ghetto boys dodo se no mani gi school ho ya dodo na 13 years 14 years no ma je school 22 years akola still o push se secondary school certificate no obenya bia to onom akwada ne de oya akwada abone waje atum senka onya ahwesofo ahyase na menye hyo senka menua nka obekọ gato ba wa mani gato ye no ensi ni school ho kwan o se me pese me wie school meni me hwe ye kwa me talent me was meni masa ma me nko na menya certificate ni to no boa no so awso obafia asem de ye fa ho ben yesi bebi a ne ma me agapade no wo no ne chefa ewom efo boa no wo de wo mani dan ni bi kra na hwe no nko school ye nua se de papa je kan ye besere no Akoma mu nsem yesika ne se eda ho ne anim de ye etiefo sika mu nim se enye se sika ne da ho na etiefo nim do mu sika yewu na mmom eya na ye humobro ene wa asema wa bekanti se ye boa ne se ye di na chiko school mu honom na se pepepe ye to yi a ye bese ye nue yi omma na ni nda honom ono onim se woni na nim ni na chi obi eni honom aye wono nko a sisi ye baba ye ne maame nom Oma na nina ho nuonja me na me ye na me ja ye na me ye na me ja ye bra sisi bebi e wona wo se obo hu moden na wo ja sa ntampini nyina ahye what I say na wo hweso na wo ye de be ya wa bra bo na besi uye because enkosi de be na de bia wo be sere mo afri nipa ho benden ni de obi nim sa wo ya akwada ba se wonyi na ogusu hye sa de a obi ani ho na obeyi ni kapra eden e de aboa wo ya ntie wie be ko school ni ahwe de betima ya aboa akora no me da si bebre Amena, mommy. Now what to say? I do mean you are yeah, na. Oh, we are dear. Me adom. Be a she. When you say Casa or from na me no Hana and Hubano. Me oh, ba me chan. Me come it on, sir. Me, me, what I dear show name. We know Hana and Hubano, young no, day. And me, dear, we Wampa wafakura ye machine nti e da fombo ko obedidi atoso sen enan ana die dikan die dikan ofa na ogididie ofa die dikan ni abena empatete wadade no muso kama
Whoa, Tina Wama, na me ho to me say ya from. Dia sem kura ni. Yenko Jaso. Every Samba Biadu Yoko Jaso at Sanska University College of Design and Technology. And I come for a day amount say a bread and yanwa danu hubi. Ain't bueno a design a technology a honey DNA HMO. One more degree diploma and a certificate courses and a eba. Fashion design technology or more jewelry design technology, a product design, and entrepreneurship, a digital media and communication design and also hono mom betimi e de abortion so say wa mudwumade o moye no practicals enti wodo wonsa bi na fe wodo wani so ahwade nyame yadoma July admissions no eguso enti fuani echemu e wo makache na wo momo e wo sa kwan ne so for 0540124400 na fe admission no wonso ebuki wo slot Posa Travel and Tour Company Limited and so brown ama we take it and Nsem no ayekama enti ebi a company be edin sawoswo and every san wa mo dia ma aka ticket no enunti e na Posa Travel and Tour Company Limited etrensa ede afro say ye ticket ne nko dia frani echemu e wo makache wa mo ye international and domestic airline ticketing afei kra no wanya akonya no etukwan akoduru enkrofo amansho yan reserve hotel enfama ne da ejuju wasoma eye pozafo na wo mo yesa adwuma no ede ama mo first floor wo amenase house no ben Matthias Junction na say ne Matthias Junction no edi ehwani muso amazin kumase kejetian so first floor Barber Shopping Center wo Morocco adeshimaimu wadamo ma ene penifo enkasa wo ahoman so 0205215495 0504 255015 and also say 0504 256360 quick credit phone so Owusuaa kayese kane no omudin no quick credit na wo mo kyerese nimdia ba enti o masesa din no bills micro credit enti sa want quick no na bills micro credit a wo mo ensesan adwuma no omudi emfinhia edunum no wobetimi ene wo mo akwakodin sa woso na fesikasam ehun tutuye no wo mo etimi aboawo agbozo herbal clinic na eboyen mawie yapomuden hu sensem na wo mo hye amene gina brane e de amayen typhoid fever edwane junso mu yade ekọ enemu nsa yade ebedwane afensisi a eju hum no eye agbozo herbal clinic ena etumi aboawo ama bibia so ayekama woni ayafo wo mo ehwahye ho no wo mo yade enti yafo ni echemu ho na fe wo mo emo na esipi esita 0553417752 0553417752 eno eye kumase de chemso old insurance junction ho na mum eyen kan kwashima nenso a 0241750282 N17 Lounge and Restaurant ehonso ene ekanfo ede amanse eduane a ede enuane a akono enuane a fine ayafo ni chemu ewo N17 Lounge and Restaurant na wo mo serve enuane no de nkwan egina ho bia wo mo etumbi eba ne pastries afodo nso mo obi ede mam ensane yema ode eda from dia no hye N17 betumi dia mam kumase ha wo mo wo Agri Junction kwada so kwantempone so edwoda kopim kosia da wo mo ye adwuma 0530668585 0542757278 Grow Fine Herbal Tonic and many pediano ayekama Mupediano befane ntuma pa ediefra na ahihye yie ayekama Grow Fine Herbal Tonic na mekamfo ediama medofo nson se vitamins ewo mu enti tumi bua pa ema nipediano akono enyadewa ahodo nyina so ekuditia ema no mpapa kyerese menses no eduru hono mu a ema bibia etaidi na afei moja no sunya akunya edifunsa ne ewo nipediamo ema eniema ewese echifri nipediano mu so enya ne kwan eye ne ho enti hwehwe wo mo echi akwan ewo digital herbal clinic kumase amekonwa na about Bank of Africa no enchen na ekope Grow Fine Herbal Tonic ni bi enom 0244596532 0244596532 M4 Full Limited one more adaroma eno modi bi biscuit ni bi aba we no wi bi na mhima wi bi eno na kire nuado enti yekodwomo ye bisa se ye maye wi bi biscuit ni bi ento eno na eboa se no market no wo bia etumbi woni a eye
provision stores nso ejibi e de gu wa mu stores mu sanse emfaso a ewo so no eye bocho 05310038920266830003 Mater Dei Hospital so yen kamfo emfama won se ade bia ye e wa yasabia ahodo e hwe sa pomuden no ebeye kama de wode babia no ebekono Mater Dei Hospital ene ye kamfo e de amawo Kumasi Hassan Tasso runabout go filling station no echi anese fo ne adokota fo mu ye adwuma wo ho enumude enti yade no eduru ho a enche no wo mokọ se de besi asra kire wo akrokro wo adefe wo no anhwekro wo hu dokota ni na wo yade no edwane enti hwehwe wo mo ekira kwan ni ntimi emo wo e wo saa kwan ne so de ma wo mo danso ne se everyday enkania ejina so a enumuti wo ba ho no mo a na chese apomuden hu nsam ne de wo mo hwe pa 0244088918 announce say 0540171409 Ebuso mamen kanfo piwak natural wo modra eye 3p garlic mixture dro ni bi enfamo na de wo Joshua no obisa say ye ma garlic dro ni bi enfanto sanse etimi aboa pa ma wo nim bista no ya pagyamu amankwamo no aye strong pressure no ye beti so ma na da level a ebetumi aboa me pa che na wo hye wo ye twon se nsonkro nsuo enti apomode ho nsam no wo ye atosini ewo mu a eye 3p garlic mixture ene ye kanfo e de ama wo na afa twon ye na wo ba na de che support re kokko no etimi asone so eyi chese sade ni ade atata nipadua ni mu ama na nipadua no so afa ne ntoma pa e de afra woni kire mo wo man mu heba ene pharmacy shops ahodo na ekope 3p garlic mixture dro ni bi eto chane so ma yense eto na ewom no ebo enti wuto na de siye se de be ya won kofa ka eno achi ye de garlic kokko e de ato ho no mu a e kire se edro ni bi e na woto enti wo de wokọ na wabon no pa ka na garlic an ye behu ni ye edro ni bi e de ama ene mpanimfo enkasa e wa homan so 0248928824 0201000021 Congo ointment se maka kire mo se mo amontade bobobo mu minimu se roman shofo no afedia yeye ehyewa ba aya fantade no ekofom kakra ma wukọ mu na ho mu achi na ho ma wona se enya kono Congo ointment dro no ene ye kanfo e de amawo wo ba de wo ba wo se redie no etesa hwehwe ene meme bi kura wo ho se de musi prapra wo mu ho no wo ba so ma redie no enkasa nantema propro wo rompa boa egu wane once na edimu pilolo no wo behia edro yi bi pa na de atwi nantemu ho se de be ya emu ebe ya kono natural ventures into edro no eye natural ekoni padua ni ma hwehwehwe boni bia eni ho 0241017104616161 Good morning, Heba Mesha, and I'm a doctor make for Ediamo. Diabetes for the pressure for no mission way. Infections najin Nipediamo Abosha Hinfio, while behind our hunty a honor at Tawase to say, Bemaneba Winyahumeka, Waposo and Waposo and the Chichon Siataka Yadiano a hound. Once I am Mukrono, a good penimase. Mepacho be here, good morning, Heba Meshanon. Doctor 3 days is independent, Messan and Son, Naya Diano a Janise whom I don't see one no a pinso. Intimana moto. Family katente basahare so na ekope good morning heba mesha ni bi eno mumpansa na no pano wapredua ni bi ato yem 0246594117 0246594117 ewe mo fancha mise menya ni diyo Charistic Ventures nso yen kanfo Zahara nupano enfama ebuso ewo edwoma so se tam titiri ene o kanshi drug lane ho ene nrono ni dodrobo ntwomu yasoa ede akoguo heba ne pharmacy shops ahodo nso esumene chemical fonso agye atumi se eye enti wodi wani chemu na bisase yema wo Zahara nupani bia ebetumi pa aboawo ama bibia ayekama wo wa abrewa bi ewo fie anofa bia wo complaini sebody mu no enema enkoyia wadawo magyedu ni bi efa komo abrewa no na nipadua no nso enyine yie waba makacho se be ma ne ba wo nchen a waba no so to de bia ye yi style se na abetumi yi ne style se waba ha eji se Zahara nupano wo numu bi ene mpanifo enkasa na efu wani echemu obabia yeto bibiduro bia se wo kwa kwaji Zahara enupani bi ne betumi aboa 0246348334 anaso say 0248569335 mamin kanfo nana agema spiritual home enfama bedefo makacho se enabrabo yeboi eni obia na nani je wose de ho obi wo ha wona wo sere pa wo pa ne ho a no wamuna ewo ni tiri eka nanko na che se wasei ewo abrabo mu watete ayebasa nana agema spiritual home ena
kamfo ediama waka cho se ade ye sikasam sika no woni bi awasem etete wo awosem nya bi apomode mu nso niema enkoyi a baby ba kwa ye kamfo ediama wo se wodi wani ebechiremu ene nana agema spiritual home ala tamemu ene waje ntitiye enti wabene ne ho no aba bebo ne sesen e wo man Ghana mu fani chemu e wo Kaswa Millennium City Pentecost Police Regional Headquarters ho na ene nana enkoto kese 0248544058 Royal Homeopathic Clinic ene kamfo edi ama wo mo se Ghana fo yate musuase enti ene no wo mo ye promotion wo de na yade na eda wo so no na sikasem nti wuntimi emfanko ayase bia Royal Homeopathic Clinic na me kamfo edi ama consultation no e free labs no e free diagnosis ahodo e free na afa massage ya be twitwitwi nipadua no so e free de ahia no 50 Ghana cedis ya wo de be yu card ene wo folder ene achi adokotafo be gina wo so no wo ma show na mo mi afa kakra eto ata so asekoba ne se wo ba betonra eno no betimi e de atwohwehwe wo machi akwan e wo kumase ha etimeti Monique Junction enkran so eye Medina Ashalibotwe tachiman so so a eye Blue Cross na efuani echiemu e wo ho ne mpanimfo entimi mo na yade na atena wo so ache no enwane wo mo ye adwuma efiti dwoda ekopem memenenda anopa no so empemu kopem enumre no so empemu ntibire bia bekobia wo mo ebiebie wo mo apono 0242951005 0204496212 obaya abena mame wakra me wo makra me ni wadinkra yo ebusiafo Akoma FM Akoma mu Nsem ebre papa na so wo bibika say kakra mpesa me kana say on say eye papa no eye ne wofa no the way our threatening boy no is serious. Okay. You bet me edna ma police. Okay. Cause o catch you be say o si fie ho a the old ben we ase no asema odo ano ka ene de wo ankasa no action a obeye no ene egina so ebu awofo. Okay. So ana boy no nso no ya na o ma no kren so na di wo baabi unze baabi ubisa na say wadi bi pen osifisi ya wonu ni bida betachire no osesana no say wa try bi ahwe niema bi wo ha o kana kra because aha ye we no ya wa ha say ya beboa ma bibia ya den akoso but enne metena say counseling consultation. Okay. Ewo Ebu Chrome Estate Junction ti baabi a wo free baabi no unya faka ebisi Kumase Airport runabout no afaka se oba Estate Junction Ebu Chrome Estate Junction. Okay. Erade adom a ochina anopa metena say counseling consultation from anopa 5 na mapon ewia 12 saabre no ana wade bia yera na se wunhunu a mitimi kirew adekora yera no baabi ewo obre aso se ware na sa ware ne kwan asia erade betima afa me so ama bia ho kafo ma kirewa mo akwakohia no woye adwuma bi enye wadwuma no oba me metima kirew adwuma a woye beboa se tumi bi aware usunsum mu na se honhom bi ane udi asie ewa abrabo mu a erade betima afa me so ama ade edi unya no me de ade no achiwade aka no enti bomoden se ochina anopa obefa car no Kumase Airport runabout also oba Ebu Chrome Estate Junction from anopa 5 kosi awia 12 ani gitamne say me oba me ho a wonkase o o tena se no na de ode ba no na mafrase ye na me ka kirew enti tumrika na bra ne behu reverencia apai life na behu me a erade na me so eho problems laptop family number is here. Okay. 0244 88 14 55 0244 88 14 55 yeah that's papa nana obaya akwaba ya medie amanie yo we de nya boko enye bibia ye hu de na so enhira nya boko so sa okay ye wofa si nkomo ya wo hwe sani ankomo ne te no a
wontimi mbo akwara no so bo pii okay esan se wenya somufoɔ wɔ ahyase enti ma wɔbɔ ne bra sɛ ne ɔpɛ na abɔnten so fo boa no e man baabi esi wɔ abrabom ɛno na de kokɔ wie sa ɛno ɔno ankasa wokae abra Isaac ɔdome ne ba Iso nyina wie n'akyi no wɔsɛ sɛ ɔkentene wo ho a wobɛyi nnome konua no afiri wo ho so ti akora duru bi hu sɛ so ɔkentene ne ho ne tiri so bɛyɛ yeso bɛhyia free senior high school ɛna ɔkɔto ne ho wura mu wɔn sɛ wokɔpu a sene ujira kokɔ so ɔto ho wura mu no wadɔsi kɔ mu anu adavi mu anu ayi uti kakra nti utie de ne yɔnko ne kan na sɛ watete saa wadɔgye kana tutimi sɛ assembly kura won ko bi minim sɛ dining sɛ dining obɛkɔ ebi dining de obɛkɔ so yɛ so odi asɛnti obetimi asom obi ama na akɔgye so nti wayin kakra kakra beduru sɛ ba bebe oduro no wadu yɛse da bia yɛ kromfo de na da kuru yɛ afuo wura dia ti sɛ de aduro ne afuo wura na akye no nti sɛ yɛbɛyɛ somfo ama no na me yɛ adom a wɔkyena akokɔ jiku yɛ school mu okay na yakohu ekakura wode ɛne eka no dodoɔ na yahwɛ de betimi ayɛ ɛbɛbɔ modern sɛ akora yi afi we school wie no empa no ho obetimi ni wo ma ɔno mu ekro na wie pɛ finhyia aduonum 22 years ono kura na wakentene watimi agina kasa brinkwa bibia bu no ba mu asan betene fi dada ti behwe amana timi awie na emom ofa kofi onyina yie say ye genuinely kwan papa so no ne akura idili a ye nenu ni asembia na emom si ye wuram na se kwan bi oha ode akura fa so anya kwampade a ani akura ye besom na ba bia se ko bia akwa koduru kopimsa akura no ono so obinya na sumdue. Okay, family, that's it. My ATL phone number 0322498035 0322498035 0243114497 0243114497. Hello. Hello. Pacholo radio na mame why? Okay. Good evening, baby. Hello. Pacho ATL. Adante Nsem no unse Bob Marley can say was hustle into the ghetto and get all right. Na ense me kebia man so onkoso nko ghetto ho. Mama na afutuo no chane so. Emwana mo bua no no. Asundwembe ni pe na no daki. Enye kabehwe mane wo fa no. Eni nto. Eni me nyina because the man ye emabia omo eni omo papa no sunu bia. Nkonkola no kwa na betwe omunya no abata omu edi na kofi se brani kofi but nkola no so fam baposu na media nifia meka mahia na ma akoka sema ebeye aduma zeba ya mete mi nyasa ko zo meka sema eye aduma papa nchiranka abanke no mo hwe no huye de to ko mama no wonya on sanity ma on to asen ko yeah, that's bebre. One so betimi afre na ode wadwenkyere no aba 0243114497 0322498035. Good afternoon. Good afternoon, Raya. Good evening, baby. Akase free. Okay. Mama. Yes. Free education. Yeah, bad and no matter if a tiny boy. I'm telling you, Maka can grow over the tree. I'm a copper box back. I'm a back and I'm a good. If you're going to walk on a walk, headmaster don't buy and go through. What kind of crowd? You walk up, papa. You're talking, you're talking, no way to follow. And that's a good one. It's what the cat, prior, and the eyes of joy. The budget. You be a couple of waffles. That told me, sister, Maka, pay, what's back? I found out to be a fine. Say, I can't about an answer to one. Eh, Semu. I can pa. Pacho, that's ay, Benedy. Mama, there's a Omuchia. Good afternoon, Pacholo Radio, no mammy. Good afternoon.
Good afternoon. Udine be for free. It's okay, Tapo. Bacho Yentio. Sorry, she never. Soon, I'm a Scapa. Stand there, maybe. I don't know, I'm English. I'm a bit of a double crap. I can't why? Yeah, that's it. Good afternoon. Hey, Wofa na akukọ be na ejina wachi timasumi. Agwa bachira bra wade. Chene bra menya nkwan. Bachira bra na je yebo bia de mai mu afi. Wade. Ale. Wofa. Over. Wofa a jump of profit kwa mu house. Wofa se akoshe buku ya wo America mem. Ofri asanta chama go me chaw pa. Na wofa se katra bro from me kan se. Wofa se 22 years we need sha we be free no she bra money bi na wo share na wo ba dia to o so free of 4 months ni me se wo boa bra ba no mo ka se wo jaya tro we nya ne nya kina so e di wo hwe ye no kam no kura be ye boa no a ye moa no no won tru free on dis o share wadanfo o ka se me no we lawyer e di woni mere enya ofe we should be headmaster engineer e di enya ofe ya mo dey we God some more but mo dey mo no wade mo nyine mo wense bobo mo manum makraw. Good afternoon. Afternoon. Bacho dinu baby akase free. Bacho kase free kwa me friend for Bacho mintiu. Bacho how do master na sana le kayen. Eya me ko esro bibi ya jire esro. Me ba ya fi jase senior high school. Emitia from January to this day or three. Emitia, the person emitia schedule and then a correct. I got to see me to say, or more compulsory by force. We don't know it's emitia. I'm sorry, Mamma Calano. Now, or that one, anything I'm missing from. Yeah, that's civil. Chese Ghana, dear free, name free, sir. A free abibita actually. A topic idea as a say more of a coffee and teshada a young enshushe pa. Good afternoon. Good afternoon, Baya. Ade. What the other Baya? Baya, you don't know you and say now my team can say no, you didn't people. I'm not my yeah. Maybe I said that I can be Papa Diana me pa you know family. Me say producer so me pa you know family side no. Me age pa. Ya a teacher for no me this schedule school one and now buy no. Also about say you need to ask can one so ELGO. When you choose to ask can award no and now buy no the trend so me. Oh, say me and you marketing no mo didi awo for the sa na be dane so dia beto aban so e teacher for no mo ye school na de mo ye emo wo mu oba ya amira fi that's ade chira se Edin Ghana Edin pa free na nye free sa ebusuafo ma memfa call ba ko na yemfa dwumadie no ensi. Good afternoon. Afternoon, mami. Mpacho odi ni baby akase free. Mpacho for me na se nkase proteku. Pacho intio. Se teacher na head master na obai na obeka se adini free no. Se ye dinu ni ye ke dinu no. Abi kan ko ko ye baku school yo tu. Sika bi tia na se nketwa. What is even like I say free? What is the free? What are you doing? The whole Ghana. The bank school. I think the MPP near the bank school. And because free. Are they? You know, I'm say school. A bread no be also. And some of that will be back school. The moment we turn it to the Joe and some of the school. And that's the are they? Now the Joe can say, "Dear, what? Dear Peter, be a chair. You can make us a beer." Now that Peter got your pa. Not for the party. How much at all? And then content of the kind of a tell you so, Ben, why are they? They make a tenant say,
onye ahobrɛhye ɛmfa mo no no da mo bɛyɛ a mo bɛ so boa no ya mo mfa no number no ntuga number ta de boa no ntuga ne nyɛ mo aka ka se de bɛyɛ number no yɛ sɛ opɛ sɛ oboa abranteɛ na ya na agya ye ko school mu hɔ na ya kɔhwɛ ne ka no ntino sɛ opɛ sɛ oboa yɛn bia number no yɛ 0530 okay mbacho otwura na 0530 50 78 49 edini beba Akoma FM ana me famara mo se pile ko school mo ko mi ko se en kura ya o chire nyame adoma no pa ko ye be ko nti ye be betina show no so ye di feedback beba yo ya da ma sa le pom kwa ni twa ye da si awofo video munya headmaster no mo beto no blues ebusiafo Akoma mu Nsem ena me ne maboafo e de besomo wote Queen Sabi de brother banka wote ne nka Mrs respectfully sounds so ena wote Reverend Sia apa life nka wote Peggy Ajwa Fati nka sounds na wote Fresh Boy Papa J wote ne nka me producer eye Nana Bila Kantanka na assist eye Kwadwo Spatusa Kodie ane Nana Yaw na enra ye Nana Yaw birthday happy belated birthday to you Nana Yaw nyankopon onhira no nkoso ama wa hoden a wode be wa betena de bia wode yakọ Facebook Nana Yaw ye pon wa hia me wa chiro na me ma wo one cup wate Nana Yaw mema atamfo ani ewu me say me do kwa lunch ye pon ya me do kwa lunch ye pon a sifom na me mfa kwa lunch mini hui sen offer me de na kwa lunch etiefo me din de Nana Yaw Owusuaa Bempah nyame adomoch na ebehia makra. No team has ever won 4 English top